Kad čovjek prenoći u Mostaru, nije zvuk ono što ga probudi ujutro, nego svjetlost. To znam iz iskustva. Svjetlost me je dočekala pri dolasku u Mostar, pratila za vrijeme mog boravka od jutra do večeri, a docnije po odlasku ostajala u meni kao glavna karakteristika moga sjećanja na Mostar. Nikad se dovoljno nisam mogao nagledati te svjetlosti, iako sam je sretao svuda. Nje ima u osmijehu ovih ljudi i jasnim samoglasnicima njihovog govora, na licima mladića i djevojaka u predvečernjoj šetnji. Ona se prelama kao zlatan, nemiran odbljesak u čaši mostarske žilavke. Živi kao sabijena snaga i slast u ovim preskvama i trešnjama. Ona se krije u sjenovitoj, hladnoj vodi s Radobolje. Po njoj je Neretva naša najsvjetlija rijeka. Po njoj i sam goli krš okolnih brda ima neku stihijsku veličinu. Zapisao je davne 1946. Nobelovac Ivo Andrić u Mostaru. Ta svjetlost o kojoj piše Andrić najsnažnija je kada iz Sarajeva dolazite u Mostar. Kad prođete tunel Salakovac, pred vama se iznenada ukažu prostrana Bjelopoljska kotlina, s istoka omeđena okomitim padinama Trenja i Veleža, i vedro i visoko nebo. Taj prizor u vama neminovno izazove radost susreta s Mostarom. Nakon Bjelopoljske je Mostarska kotlina. Tu između Brkanovog brda, Fortice, Kuma, Planinice i Orlovca s lijeve i desne obale modro-zelene Neretve u srcu Hercegovine ugnjezdio se grad svjetlosti, Mostar. Grad umjerene mediteranske klime. Ljeti je jedan od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini. Zimi je hladan jedino kad puše bura. Snijeg, ako padne, zadrži se svega 2-3 dana. Izuzetak je bila veljača 2012. kada je snijeg u ovom gradu, daleko mu kuća bila, padao 60 sati i zatrpao Mostar. Napadalo ga je tada 88 cm, kažu najviše od postanka grada. Mostar je prije rata bio turističko-industrijski grad, a posljednjih godina, kako zarastaju njegove ratne rane, sve više se preobražava u turističko-trgovačko središte Hercegovine. S oko, procjenjuje se, 111.000 stanovnika, Mostar je administrativno sjedište Hercegovačko-Neretvanske županije. Nakon rata, političko, kulturno, sveučilišno središte bosansko-hercegovačkih Hrvata, političko, kulturno, univerzitetsko i vjersko središte hercegovačkih Bošnjaka i vjersko središte hercegovačkih Srba. Područje današnjeg Mostara u vrijeme Rimskog carstva naseljavalo je helenizirano ilirsko pleme Daorsi, čiji je glavni grad Daorson bio u Ošanićima iznad Stoca. Najznačajniji spomenik iz kasnoantičkog razdoblja je starokršćanska bazilika koja se nalazi u Cimu, zapadnom predgrađu Mostara. Znanstvenici procjenjuju da ona potječe iz 5. ili 6. stoljeća nove ere. Zbog svoje impozantnosti, neki istraživači pretpostavljaju da je bazilika u Cimu mogla biti sjedište drevne biskupije Sere Senterum. Arheološka iskopina bazilike u Cimu 2004. proglašena je kulturnim spomenikom Bosne i Hercegovine. To je ujedno i najstariji kulturni spomenik na području Mostara. Najbolji način da upoznate Mostar, najveći broj njegovih znamenitosti iz različitih razdoblja povijesti je da krenete odavde s Rondova, ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača i prošetate šetalištem pored parka Zrinjevac, preko Španjolskog trga, trga Musala, Fejićevom ulicom sve do Starog mosta, do mjesta gdje je rođen Mostar. Vodem vas dakle na Stari most, odakle počinje priča o Mostaru.
Mostar se prvi put u pisanim dokumentima kao naselje spominje sredinom 15. vijeka, negdje 1452. kao naselje, ali pod imenom Most. Znači da je prije naselja postojao most. Most kao fortifikacioni objekat zajedno sa kulama, jer je utvrđeno da su kule pravljene u isto vrijeme kada i taj lančani most, ne stari most. Kako je došlo do zidanja ovoga mosta i šta je u stvari bio osnovni razlog da se on pravi na ovome mjestu? S obzirom da je Mostar najmlađi grad u Hercegovini, prije njega je stolni grad bio Lagaj sa kulama, odnosno gradom gore tvrđavom, a naseljem dole Podnograda. Prije svega treba znati da je u to vrijeme, znači to je sredina 15. vijeka, Sandalj Hranić, velmožda hercegovački, upravljao današnjim teritorijem, pa čak i većim Hercegovine, i da je on svoje teritorije širio čak gore do Cetine. Dolazi do jednog naglog obrata da on svoje usluge više ne želi da kralju bosanskom tvrtku drugom, nego i jednom konkurentu, i naravno kralj je ozlojeđen, na njega šalje vojsku. Oduzima mu se jedan dio teritorije u zapadnoj Hercegovini i on ostaje sada na jednom užem području. Međutim, njegovom smrću, njegov sinovac želi da Stjepan Vukčić želi da povrati te teritorije. I sad je vrlo zanimljivo nešto. Da on ima potrebu da brani te teritorije, da bi branio, on mora da obezbijedi put preko Velike Neretve u zapadnu Hercegovinu i gradi taj most. Ako vidimo uslove gradnje tog mosta i starog mosta kasnije, vidjet ćemo da su iste potrebe bile. Samo su ovdje bili druge vojske i drugi ciljevi. Ovaj je Vukčić branio svoju teritoriju, a kada govorimo o starom mostu, Osmanlije napreduju prema zapadu i one osvajaju teritorije i treba im naravno jedan tvrđi most nego taj most. Osmansko osvajanje Mostara dogodilo se vjerojatno 1468. U Mostaru je tada boravilo oko 35 osmanskih vojnika kojima su podijeljeni posjedi, a zatečeni stanovnici su postali kmetovi. Turci punih 100 godina koriste drveni most kojeg povremeno obnavljaju. Isprva središte Kajmakamluka. Mostar je, zahvaljujući prometnoj važnosti prijelaza preko Neretve početkom 16. stoljeća, postao sjedištem Hercegovačkog Sandžaka. Godine 1566. dotadašnji drveni most iz vremena hercega Stjepana Kosače, po čijoj je tituli herceg Hercegovina dobila ime, zamijenjen je ovim prekrasnim kamenim mostom, što je doprinijelo administrativnom i prometnom razvoju grada. Ukazuje se ponovo potreba o kojoj smo pričali i za vrijeme hercega Stjepana, da se ide prema zapadu, da se osvajaju teritorije na zapadu. Da bi se osvajao teritorij, potrebno je dosta toga prenositi, i građe, i topova, i vojske, i municije, i tako dalje, i tako dalje. To više nije odgovaralo, te potrebe nije mogao zadovoljiti ovaj lančani srednjovjekovni most. I naravno, u literaturi stoji da su građani Mostara zahtijevali od sultana u Carigradu da im ovdje sazida jedan veći most. Međutim, to ne bi ja rekao da je moglo tako da građani odlučuju da se nešto bolje napravi. Više je to bilo iz tih fortifikacionih komunikacijskih stvari potreba. Grad je u to vrijeme počeo da se širi,
ali i da se, kao i svi srednjovjekovni gradovi, ograđuje debelim zidovima u slučaju napada vojske. I poznato je da u to vrijeme bilo jako puno napada mletaka koji su tu dolazili do kapija čak Starog mosta. Međutim, tada se potvrdilo da je taj upravo fortifikacijski objekat Kula Novi veliki, Halebinovke i ove Herceguše ili Tare, kako je zovu, upravo obavio onu funkciju koju je trebao. Stari most projektirao je tada najveći graditelj u Osmanskom carstvu, Mimar Sinan, dok je Hajrudin vodio radove. 9 godina most se gradi od ilirskog kamena Tenelije, kojeg se vadi iz Majdana, nekoliko kilometara južno od Mostara. Taj kamen ima sve osobine pogodne za gradnju mosta. Nije tvrd, pogodan je za tesanje, može podnijeti velika opterećenja, a najvažnija mu je osobina što zbog jajaste strukture i međumolekularnog prostora propušta vlagu. Iz istog kamenoloma je uzet kamen i za obnovu Starog mosta. Ja ovdje želim da naglasim još jednu činjenicu koju mnogi ljudi ne znaju. Prilikom gradnje Starog mosta u vrijeme Turaka, to je bio multinacionalni projekat. Kad se sve vidje, dokumenti, ko je sve učestvovao u gradnji, onda je zaista to potpuno tačno. Dolaze su klesari iz Dubrovnika, iz Popova polja, iz Posušja, iz Mostara, iz Nevesinja i tako dalje. Moguće da je među njima bio čak i neki stranac, sve su to neki naši ljudi, ali moguće da je bio neki stranac. Tako da je to bio zaista multinacionalni projekat. Ne namjerno, ali slučajno je to tako bilo, niti se gledalo to. Gledalo se samo ko zna svoj posao raditi i tako dalje. Za Stari most su vezane mnoge legende, ali i mnoge misterije. Jedna od njih otkriva kako je u to vrijeme postignuta čvrstoća i elastičnost mosta. Svaki kameni kvadar Starog mosta je vezan čeličnim klamfama. To je jedan način koji u to doba bio vrlo efikasan i pokazao se zaista toliko dobar da su ga primjenjivali na cijelom području. Imate vi jako puno objekata u Dalmaciji, posebno u Dubrovniku. U Dubrovniku je isto tako. Sve su te glavni objekti upravo vezani s tim klampama, to se sve vidi. To je jedan standard u to vrijeme koji omogućava ne samo čvrstoću susjednih kamenja, nego omogućava i elastičnost mosta. Druga stvar, na ovom intradosu gdje je nosivi taj dio, između svakog kamena postoji jedna folija od olova koje je isteklo. Znači, nijedan kamen ne dira drugi kamen. Između njih je mala, tanka folija olova. I kad se saberu sve te debljine, čak i mikronske možda, olova, dobije se jedna podebela olovna površina koja dozvoljava da se most održi i prilikom velikih zemljotresa, udara i tako dalje. Mnogi su objekti stradali u Mostaru zbog zemljotresa koji su bili 60. godina, međutim mostu nikad ništa nije bilo. Uz most na lijevoj obali se razvijaju različiti zanati. Grade hanovi, prenoćišta, tako nastaju Kujundžiluk i Podkujundžiluk. Stvara se čaršija, a južno i sjeverno od mosta grade kuće za stanovanje. Tako nastaju mahale. Na desnoj pak obali Neretve uz most nastaje Riječka čaršija, gdje se otvaraju dućani za prodaju zeleni, voća i povrća. Zašto baš ovamo? Zašto su tu bili džerizi, odnosno kanali mali. Bilo je jako puno malih kanala. Ovo su sad veliki kanali, 3 velika. To je korito u stvari Radobolje, ali bili su jako mali gdje su ljudi to ostavljali da se hladi, da se ne vene i tako da. Tako da je to bilo iz praktičnih razloga. I tu se zelen prodavalo, uglavnom zelen. Kasnije dolazi do razvoja ove taphane, odnosno kožare, gdje mi sad upravo sjedimo. To je bila jedna velika kožara, jedna od najvećih kožara u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Hercegovina jako puno imala ovaca, koza i stoke. I tu je bilo jako veliko i skladište i obrada čuvene mostarske kože, kajase takozvane, koja je bila na glasu kao vrlo kvalitetna
vrlo kvalitetna. I bilježi se u istoriji 1714. mislim da je bila toliko velika Neretva da je ona nadošla i svu ovu tafanu potopila i sve odnijela, i alat i kožu i tako dalje. Grad opasan zidinama. Po noći je zatvarao svoje kapije. Turska uprava grada nalazila se pak na lijevoj obali, na uzvisini, pod brdom iznad starog mosta. Iz bezbjednostnih razloga, ako bi nešto došlo, da su oni gore blizu brda, da se može bježati i tako dalje. Gore je bio i muftija i kadija i sve je gore bilo. Čak je gore bio i poštanski ured. S izgradnjom mahala, age i begovi grade i džamije.